7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. University Norway pia mwao mama ni ayova watuya elusane halaivalu laftani professor iloke fotoworker pia professor tokita social laftani Whakatulo watu ke taha mai. Ke kakai tupu au ken pela, kakai Nabri, moi kakai Nana Wall. Whakatapot ke tamasi, Plinis Kalauni, tupo toa ulukalala. Tahine Princess Kalauni, sinai takala, tuku aho. Tahine Princess kolatu fui peka tuku aho, koe tala whikaulahia atonga ki Australia. Whakatapat fo ke ho e ki kotoa o ku mea mai ke polo kalama. Alo au i he pongpongini me feitu kotoa pe o mamani. Ke kau tau hi whanua. Whale mataapule kau taki lotu. Mo e tonga kotoa o ku mea mai ke polo kalama mi tia whaifio ai University lo au. I he pongpong whalai te koini a ho hiva e peleli ua noa ua taha i loto ken pela Australia. Koe polo kalama whaifio alo au mo mamani e whakahauka atuia mo hatala noa mo palofesa sosio laftani koe pule ako ia ai University lo au ke kawe inga maho inga koe koe wawanga ki he ako. E hoko atu whoki e ngahi whalai te hoko mai ai polo kalama ko ia ko oku iloia koe lo au mo non-Tongan scholars pe koe lo au mo ka wako me ngai whanua ke he o kamata pe me ken pelani. Pe toi hoko mai mo i polo kalama koe lo au mo i ka kaitonga i he mala e ako ai e whakahoko at whokia e pala ofesa sosio laftani i he ngahi wike ka hoko mai. Malo ho mu mea mai ka ta hoko at ke kaweinga koe ni ahoni koe sio ki he maho inga o e ako whakawesite mo e ako koe i he ngahe whanua ta e wesite koe hao no whai ke he pa e whai atu e tāno ko ia e palofesa sosiua lafta mālau. Whamalolahi atu Luciane i he whatapu pe mono whawhiloaki a i tau polo kalama ki he mea mai ho eiki pe mo tau ka ngapa ku tau whawhetai pe i e tau ausia a e whainga maari e koe ni tau whakamalo pe ai. Pea ku whamalmalo atu pe i e talamalo e whanua a lo tu pe mo ako ka ata ke hoko atu a e tau polokalama lo au mo mamani koe vavanga ki he ako pe koe fifiri pe koe whekeri, hakiri, wakiri ki he ako. Ai a koe kareinga mahuinga ai a whekau aki pe ia pe mo e tau filosofia pe koe siate folau ko ia aelo au koe ako ke whakaukau pe koe ako ke wawanga. Ka e hangelu se hane koe mea ko ke o se hanga whawhelo aki ki e oi ki mo i kainga o mea mai ai amanaki i e flight ka hau ke kamata e tala noa pia mo ka wako i e malai ke ka palangi pia mo ka whahinga me ngahi matakari ke pia iai mo e tala noa koe lo au pia mo ka wako non-Tongan scholars pe koe lo au pia mo ka wako matao tau atonga mo ka professionare me ngahi malai ke koe ka ko hanga ke lusane ko fia au pito o se ai ka wako lahi i ka mata pe ken pelani pe ke pasifiki
Pālangi mo tonga, mo ngahi matakari ke nau whaamu ke nau kau mai ke polo kalama ko ia koe lo au pia mo i kau ako matau tau. Ia. Ko tau siot koe ni siwa koe tangata koe ni ko raki ai ke ahe mai ke polo kalama. Koe tangata koe ni me he ANU, University Whakawhanua Australia. Pea koe siana koe ni na e whaiako he taolahi i he ANU, pe toi hoko atu lewa o whaiako i he USB. Ai o mahu inga apuitu ke whahatala no ki he tangata koe ni, pe mono malae. Mahu inga apuitu ai ko Professor Dr. Greg Fryer i he malae o e politikare diplomacy, malae whaka o international relation ki hanga vai fonua i he whekauaki mga i whakaukau whakapolitikare pia na mau ngā ue lusane i he mau ke iako mo ke iaia Professor Augustino Mahina e ne ako pe mani i mau tōme a tenisi pia hange ko hotara noana retire pe alo whaiako e fisi Professor Dr. Greg Fryer, pa koe ni o ku whaibe ne e u whakatotolo, hange pe koe u ngā ue koe ni whakako whai helo au pe ku fia au pito. Ke kau mai, pa koe sai me whahinga e luciane kune hanga e ia o tala mai, kune whakaamu ke o mai mo ki nau tolu ki ke polo kalama koe ni ai lo au. Ke a ku whafia au pito ia kia ki tau tolu, Ko sio koe ke tangata koe ni e siwa. Ai ne mahu inga ia he ngahi me o kau whekau aku me Pasifiki. Monla. Whakapolitikale, whaka-ekonomika, whakahaka koe tala noain tu whiha mo tangata koe ni paku ni whao e ne tohi. Ni osa umai ki a te koe. Pai hao tala noat ka koe mai whai tāno ke tohi koe ia. Ka ko ene o ko mali e ma bene dana ko ene kamata pe ko Professor Greg o kamata Pasifiki. Pe ko ne mala e pe fokia pe ko tu nu chane e ko ai foke amo e tau polo kalama hange pe ko koe ke ka pau e loto a Greg Fry ki ai ke ha o la ki fai hamotala noa i storytelling ki ene kamata mai ene moui moa mai ke tunga whakaako na e au ki ai ka pau tene tari ai te mo kamata ki moua pe toki hoko mai lewa ki a te au moia ke matala noa ki he ene uwa kai whakaako i he polo kalama ia koe ai lo au e non-tongan scholars ka te mo kamata moa storytelling he koutuia o sio ko neongo ha tangata ako peko ha whewhine mo ha tangata o ku iai ma o pe hono pui tua peko hono personal story ke ne mo ui o ne tupu hake ngahi mea o mahu inga ki ai apart from i he ene mara e a ko ka ku iai ma pe kawa noai e pui tua ha takotaha i he ne tupu hake hono kai hono whami mahu inga au pito ai o mea ko ia pea koe ngā aue mo i tau whaama o tuke tau whaama popo mai ngai tala noa mahu inga ai kakaike nā mo ui ki e tau whaatotoro whaako pea nau toi mao pea ngahi re kooti ki a ki nau tolu mo nau ngai whamiri mo nau ngai maheni he koe anko ku tui a koe siwa koe te kotaha ko tope ko hono tupu a ngā mo hono environment mea whetuna tupu hake ai me haka ma ope o kau e o mea koe alahe hono inform mea ngai life mo ui e tuku tahi pia malawa ai ke au ai tangata kotoa pepe koe hae whahinga mala e ne mo ui pe koe tangata whaama pe koe tangata tautai pe koe tangata tufunga pe koe tangata ko ka aku nai iai ai upupui tua moe mea i honau toto mo tata ana ne hanga toko ni ke na wau kia pe kui kai ke tawa i usani koe tau pe koe tau whangatangata pe ikai ki ka wako ikai o tau omi ai ka kai ke i mea koe ke storytelling pe koe vai mana vai i honau whaitongai he koe kutui a koe niongo hataha pe koe hange ko lau ko taha ko tau mātau
ko hataha o tau hi whanau ki api. Ko ina mo ui ana kui hei e futala noa ia. There's a story. He? Ki he kakaroto to every human being o maho inga. I he nea o mai ke ahoni, mo ne mea ko whai. Ko mea ko I hono toto o ko o mai a eni u interest mo mea ko maho inga I ai. Mea o ko tu I lahi au ki ai. Ko o mai ko ne dau storytelling. E ki polo kalama koe o whakawhiwhi au pito ki au. Polo kalama e whanau, mo I ka kaila lahi. E lawai ke tau wako pe tau sio. O kawe se hange ko whatatoro koe ki he toto. Koe tau mea koe ki he toto I tonga. O kea tau ngahi anga mo mea tau whai koe hawe mea tau toto. Hau mea tau toto, pe ko tau ata kai, toi mahina whoke hahoni e whatatoro kausaini ti, e kausaini si, isa. I genetic science he malai ko ia ki he DNA. DNA. He ko manina au pito pe siua. Ki he tau ke seminar conference e whai ANU. Pena ke fuu mahawhana. I conference ko ia ho o whakawhikiki mo ka wako a ANU. Fui tālanga ko ia. Ko tau en mahalo e tahani pa pe wano me iai. Ki ho tāno koe ke toto mo I tui ai kakaitonga, mo tāno ai mātua, ki he toto, o ko hawa e mea keke. Tāi whoki e koe na nau siofok na teo koe ki hawa e mea koe personality pi koe angaha tangata. I he toto pi koe DNA. Tala no atu koe tau tui e tau tolu, tau siot koe ki tamasi I kuanga pe, koe anga pēna o mea ene kui, peko ene ha, he? Ka na keki nau tūkia, na keki nau tāli o whakamatala ko ia. Koe hame koko taimini, ko pe mai kau saia nisi, peko kau saia niti, they are giants in their field. O ku ha o e mea ko ia I he DNA. Koe taimi ko ia e Luciani na si whai whakatotoro ia, ki e genetic science I e DNA, kana e te kai ke I he tau e ua noa pe tau noa ko hirina, te kai ke o mai au pito ki tua, Pea koe, o atu koe whakakaukau koe a aku koe ki he tau, wakai koe ilo. Koe ilo. Te tahau ki ai, koe ilo whakatonga mo tua. O atu koe e whakaukau a tau koe ki ilo koe ki he toto, o ku nau whakawhehu ia koe I ngā he ku nau pehe, o ku I kai ke whiunga pe mārunga whiunga pe whewheka whiunga ke whai ki a hatara noa I hono whakawhehu anaki ki he whakatotoro koe o se kamata mai ka te kai ke whukulahi e ne hau ki toa ki he genetic science ki he ngahi ki ngā ki he DNA, isa, ki he DNA. Ke tāli he Ke ngā asi o sino I he tangata I he ne alo I he kakano mo toto mo hui hangi ko whatapu. Pea sio ke ai siwa, koe whai tāna o pe koe ni. Whai topi koe ni o ku whekau ake koe tau tāna I he ahoni. Ai maho inga pe ko hame ne maho inga I ilo whakawesi te. I hateo ilo ke. Maria. Koe fo I seminar ko ia. Na nau talama e nau toru mahu ingang e nau ilo a nau toru whakawesi te. Maria Rosana. Iho o ilo. Miho o whangakui, pe ko o whangatamai, whangawhae. Maria. Exactly the same thing. Maria. Te kutui koe mea ia te tā hanga I e tatala noa o toe hulu I mai I e taimi te tā kamata koe ni ke tā toe whoki atu ke ono whai ke hei ai u ilo mono whenga ke ome u whakaukau whakaako te whito he malai filosofia I e tā noa ki he mea koe ilo pe koe ta whaaki koe o filosofi koe epistemology. E mai, e siwana o mai ka wako we si te piko ka wako me ufetu keke o mamani e ka wa Dr. Professor Fry hono o mai ai ka wako me fetu keke Pasifiki. Pero ta womi koe ki he ka wako Tonga. I am quite excited ke tau kamata no nau tolu he ko he iae o mai ka wako Iloa hange ko Professor Augustino Mahini.
He koe polo koe o mai a Profesa Agustino mai. Nā koe tene ka mata mai I he tau ka wako matao tau tonga. Ka koe ne taimi koe ni e ata mai ai koe a Profesa ina whatukua kau e kune puke, pe kune whakoutua, te tau hoko atu tau tau mo ia I he polo kalama koe ni o lo au mo mahamani. Kau ta o whalahi. E tau, e sio lewa, e tau kāinga tonga, mo ka kai ke tau tala no koe ke, ia u ke. Ia. I tau sio koe ke tau ka wako mo ka whakatotolo, me I tonga, mo ka wako mo ka whakatotolo, me u whanua ke he, especially ka kai pālangi. Ia, mōni lahi. He u mau inga o pito ke tau sio tau tore ke u mea koe ia, pēr tau fia, he koe mea koe ni, koe tau sio koe ni ke kakai koe ni ku awhenau tai mi he tau lahi. Ke whakatotolo mo e whakatotolo ke ilo, we are extremely lucky and fortunate, te tau lava o māta hei. Whanong he kakai koe ni. Ia koe mea mahuinga usane o ku whenga lo au ke wahe koe mo tau kāinga, mo hoeki mo tau kāinga. O ku I kai wheunga, ai ngāhi ilo whakatau taha, o ku tau mau, I he tau kei pepa te talawe ki ai. Ka o ku whie mau ke toi tānaki mai mo ngāhi ilo I he u whakatotolo I he lau a whetau. Mo I whai I he lau mano lau kilo e kakai ke tau wahe. Ko pia koe fwoi whatongia, mahu inga ia ke loa. O kui kai ngata pe I he Loto University, pe mo I tohi ngāhi mea ki malai ako, mo I ngāhi tāla ngāhi kau ku tau toi. Wahe mai mo ka inga mo hoi ki whaluko fua. He ilo pe e Luciane I he tui alo au nā ia I hano aunga. Pia koe fufua whai e nia I he University ai whainga ngā ue. Koe ko hatau talai hanga mai, pe ko hatau hanga pe o hiki, hanga hiki ka ki tau toro, ko hatau pride, ka koku hinga pe koe whai ngā ue, o ku who'o e whai whatonia koe ni ka koe tau whakaamupe, ke lawa ke tau inasi ai pea mo tau kai ngā mo hewe iki I ngā hinaa, pe koe ngā himea o tau tō mai mihe e tau oa, ai lo au, mo ne oko, mo ne luku. Whakau I ngai whakatotolo e taula. He ko osi ilo e au teo. Koe mea koe ni koe tāpua ki lahi e ki au. Ai tau sio atu koe ke au me ka wako koe ni. O tāla no. Nei toka lahi ka wako sio ko os whetau lakma nau tōru koe ngā koe because of us. Pea ko lau mao pe koe tāpua ki mo ku mali e ia. He ku nofo whanonga ka mō tōru ku mō tāla noa, tālanga, Ko ila o me alahi me fo whanonga piko ka mō tōru. Hange piko hap tangotu I loki a ko whanonga ko mō tāno mō palawhisa mahina, ko palawhisa huakau, te wika ka ili. Ako haipe. Ako haipe, ko au ia maha ko whae au e ako koe hege a kimua. Hapea so la tesi o tāno he square, ko au e kau tangot koe ve square ko siofi koe a tāno a koe. E ko behe whoki msiane koe kamata koe a ako ia sa nisi mo filosofia I ka nisi. Nei kamata bea e kau wako ia kau filosofa me ngai family Hawaii, ngai family nai mau e nau mea. Pe nai hange a ako ia filosofia me sa nisi ko mea e whai pe I langi. Whai bea he kamata mai e whakawai mo ui whakako. Ne kei ke o mia ke kakai ki e square po e loto hala o karisi. Kei ke fu malo. Toki hau e tangata koe filosofa koe tamai o e a ko a Socrates. Harewa Socrates pe e tangata tohi. Ako pe mo e ko Plutoka. Nane pe he Plutaka. Ko Plutoka. Koe tangata koe ne hanga fo a mai a ko me he vani, ko ne hanga ne whare a ki mamani ki a pure a ngā mo e skue a ko Socrates. Pea koe tau mui moro mui vae tau toru a Socrates, koe tau hanga whenga ke o mai a ko me he vani o mai ia ki tau kā I ngā.
ki he hala mo square mo fai kawa o tau whaafotunga o whaafotuia i e tau mitia whai fia. I he u ta whaaki ki he ke o whalerea e prokalama pe kuai fuke tangata kon ko Dr. Ayrton nai hao me si whaafonua he kia te ua ki a pini kau ia ka kai te tau whaeke i he historia ta mai ia po wara siusio o te kai ke ha universitia te nau whae whahinga prokalama mitia whai fio koe ni ki he kakai whamamanlai mo whai ki tonga aia koe tu o ku take loa au ia koe ke ha universitia o hiki mai na o mea he UTP ka koe ke whakafou mai i he virtual world koe ni program hange koe ni pa kou tui zane koe whamaro lahi a tautou ki he tataki mo e whare i mo e whahinohino mo hono ako i he lo au professor in Elias Offa mi he ne tawhaaki koe ni o ene waa ki he School of Technology and Other Applied Sciences pe a mei teksisi o malawa ai ke tau au ki he fu prokalama mo teknolosia whaafofa mo taha ona make pe ku kamata ke sio mai ngahi university o kamata pe Australian National University me si whaafonua o tamai e te mea. Te uwhia kaumai, koe haimea te urawa ke wha kaumai ke whai programa koe ni te ke whaia e ha university. Tau whawhetai pia, tau whamarope. Sio ka mōtoro koe na koe ke mahino ka mōtoro e university lo au. Pea whawhakakata aki e pehe, si ko whea koa e loki a koe university. Na eke pahe tōta, ko whea koa mō loki a koe. Ko loki a koe e ni. Tau te whok tato ke pōtala noa koe mei ki mua. Koe whai koe whangi i whananga. Koe he tau whangapuri. O kai te ngalo, he na tala doi pehe. Ai a tau whok tato ki a he ke te ngalo ia mō tore u tā noa a mahina mō huakau mō ka iri. He lea koe mei ni mō ka wako koe. Ko mao tai to tongi pe ia. Pa tai to tongi pe. Ko university ia o ku mo a koe pa sai pe pa mo ma ko lo au ki a matai to ka firma pe ko wa ko pe ke to ma ia fainga me. Ka ko lo au ia ko university ia ku to atu pe atu ku atu ki he va haupe ki nga ku pe nga ope ngai pes pasi na ngai mitia fai fio atu pe a fo tu wai pe ma wai pe ho ma mo to ke ta mo pi e ngai ko la fa na vale le ke pa professor pa de mo te ma ne de ta ma ki au ke fa mo fa o se masters fa o se pe ia heni fa o se pe ia heni pe e la he ka kai ku na o se fa mo ni mai e fai pe ia heni e mi. Ia, he ka u programa koe ni, ku fai mo whakahoko ko ma a ue kai os. Ia, koe mea ia, ku toki ke hono ai ana ia fou he fou nga ki he whakanofo e lai pepa. Iyo. Ka koe loa au ia ngai programa, he ku whakafofua, u sani ki ka u programa mi tia fai fio mahal ku me ia hongo fulu he taimi. I he u whakatotolo mo e u kaweinga ke ko laulava ke taha ua tolu wha nima ono mahanga whi programa ni ono o kulere he taimini vilo whakawiki pea ko whea ha university e hu mai a palofesa mahena e hu mai palofesa kaili e hu mai no ke fotu palofesa hua kau e hu mai kau palofesa me ko USB palofesa Kolomatangi ko whea university e hu mai kau wako i loa ko ni o tata noa kau whakawhetai pe whakawhetai a wea ko au e ka pateu kau whakawhetai e programa e makalunga ka ma au kia he u ma a konu ma me he mo kau kia smau toke tā ko ia i e foi po tala noa i e ilo ma tu ko so la tesi ma tu si o te ke fuka kapa pe ma tu na fai ku wana hiki na hiki hata na fai ku kai ke ma tu fuka so la tesi al sene ne kai ke ai matai tohi. That's right. Pe ne kai ke no matai tohi so la tesi pe ne kai ke fa ne ai matai tohi ne kai ke mahoinga ka so la tesi. Si o ke ne ai mahoinga ka so la tesi
Koe mama a ata mai mo lava e tangata mo fefine o whakakaukau. Ai koe Ia koe hao koe DNA. Mahana e hao DNA o koe ki mua ana o... Ko ngā koe ki Europe. Ka e o sokalate simo. Ko ngā koe ki Europe, ki Lucia, mo Franise, mo Itali, mo mea e DNA foke koe. Ko si DNA e so Ko ngā ki Siamane, ko ngā ia koe ki a... Mahalo ki ko iaka sokolates. Koe ki areki o so Toto arpeke a ngahi ki sio. Ai pa wa ngahi ki au ia e dio. O mau e ta polo kalama ko ku alo ata mai ko ia. Te atio he ko ata mai fuko o uki te ta kai ho. Ki fenga bege ki contain hi foke ko nga ke lava lele polo kalama na Oceania ko lui ho la pe ko osma. E kai ko ta ta no bega ta to ga ke ta ka vinga ka ki hau e ma fana pe ta no ki o mea ko ni ka koe lo au fukia o kuia e ka wako matai tohi, ka wako pea ki ngai kau kei mo tare nite o kunau whai o kui kai ki ai matai tohi, ka wako pea koe kau matapure mo kau punake o kunau whia mai pena toki whahatala no mo lo au mo whawheringia ki whewahawahe Koe fo i polo kalame o koutou e fie I can't wait. So kanga o kou fu excited o kou whiwhi a bite whakaukau hani no mai kau mata pule. Fo i polo kalame o kou look forward ki a he koe ngahi ila e kakai koe ni o kulahi au pita. Pa te tau lava o. Ko whea wheitu te lava aru ke whanau ke kau mata pule. Kake tue loi. Aru ka wheitu o asia kea tangata hange ko Filipe Tohi. Whahe ane mea. O go very excited up with maha koe fo I me an koe ni peteu. I'll always be grateful. Whakamalo ki a palo fesa Elias off. Ke fu me ofa koe ni o mai me koe ni ke tau lava o kau I he lo au fo I lo kia koe ni e te tau fiu hea koe. He ke tau fiu hea te te tau au ke fonu he ilo. Modla, ku whawhiawhia, tau whawhikai ai, pa ku tau whatawange pelu se ane, tau hanga whai e whatongi ani, ke mahu inga maari, ki o tau kāinga, mo oi ke mea mai, pe whatawange pe e lava ke whahana wako mea. O tau whiako aki e ngahi tānak whakaukau mo e whalotorahi me ngahi whehu. O ku whia omi o tuku mai ke te pire ke lava ke tau. E ku whai pe tau prokaramama ku whai siosio pe kua ngai whehu ka ku kamata ke whai mai a e talanoa pe mo e ofa mai mo e whalotorahi mai ke tau prokarama e hani I pa ku whamaloa ka ki ngau tau kato. Mo mea mai, mo mausio mai ke polo kalama koe ni whakaloto lahi au pito. E neongo o ku ia e ku tono no he ku whamatala ta mea mo kāta ki peka ko ke iako. Ke iako e mea kotoa. Ke iako kotoa pe ia. Hāfua mai hāfua. Koe ako e lo au kai pe o si. Ako I tu, ako I whare, ako I he wawa, ako I Ako pe au ke te tō ki luo o whape maha e te hukata ako e life e taha. Ka whaha te whakaukau ki ai. Ia, mona. Kai ke e siwa, ko pēr ke tā kamata whoki mai ki he topi koe a honi. Aia koe mahu inga koe, pe koe sia koe ke mahu inga a ilo whakawesi te, o mahu inga ngie he ilo ta e whakawesi te. He kamata apito ki longolongoa a mai e u ilo ta e whakawesi te, he unau pē mai. O mahu inga pe mahu tōru. O don ke tau hanga acknowledge ai ilo me u whanua keke. E tau ilo I koe lahi e ngahi whakatotoro e taimini mo ilo e taimini. Nai ki mua atio he ilo whakawaisi te. Mahalo pe hange koe tau no ki mua. Na eo I ka wako. Koe ni na eo me hange koe kau kaliki. Kakai me kalisi na nau pēat ke u whaitu keke ne ko India mo Pesia Babylone. O sio at ke nau ngahi mea ko iau ako I mea keke. Io,
o ku whakarea fo ki Luciane o pe koe anga ia no whakarea pa ku ta whakarea koe ilo whakaue site mo ilo tae whakaue site ie from a general perspective me hawakai whakaluku fua ka kohona mo ni nei koe foi tālanga ia koe ni Luciane koe whaia ie anga wakai ai filosofia sainisi mo losika me he ne tupu mai me huesite o whakawhiona ki mo ngahi ilo na e tupu mai me ngahi mala e tae whakawesite he ko uhinga whake fo i talanoa peheni he ko hona uhinga koe filosofia sainisi mo losika i ahoni koe tupu mai a me huesite pe koe nau ngahi whakatotolo ko toa pena e pau ke fau mai a ke sivi e he umea sivi koe ni ihe kakai e la wafe mano kilu miliona i he senituri e la wafe koe foi mea koe ko whaamu koe ke ulaki mahino o aia koe ne toki hau fuke umalaya koe ni ke ngai whanua tae wesi te ia senituri pe e tolu me ia ki tau tolu he tau alu ki mui i he ngai konga lahe mamani pea hange ko tala noa aku alu ia ki mui au pito ki mua i kariki ka koe fo i ngā ue koe na tata noa kei ne whai he kau kariki o ngai toki whanau i mai ai u ilo koe ni i he umala e a koe tonu la lahi koe ni ai a koe whonga koe method koe whonga pea moeanga ai uhinga ki u tefto i wawanga pe tefto i theory na whakawai ake ako mohono taumua koe whaunga mo e taumua o e ako he koe taumua koe nea mahe wesite koe kumi pe ke mau ai ilo mo oni pe koe u keto i pe koe u fuo pe koe tamai mata pe koe whaunga hawhainga ka veinga ko tāna koe sua ki mea koe pe koe whi mea koe nai pe he koe ka takirusa nai pe he koe e kaua ko o au ka paro whesa futa helu o ngawe ake hange koe whaunga koe whakaanga i he whaunga scientific method po Socratic method nai pe eki ke whai i he ngai whanua wesite ka koe koe pe he elu seani ke tae aonga i he whanua tae wesite pa koe koe pe he elu seani o tae aonga i o ilo ko yaka ko whenga pe ke o mai e foi uhinga ko pe he e toe sivi ai e o ilo koe i u whaunga mo e umalae mo e tau mua koe ka o mauhara fukia ko alwe nia ke whai whiwhenga ngai a pe he ko ilo wesi te mo ilo ta wesi te o kusai ange pe mahu inga ange pe moni ka ko hange o ravane o ku hinga ia ki hinga himalaya ko ai koe na e os fai e filosofia mo losika me sainisi ka kono toi he kusiri mau pe mea ko toa pe he wesi te i he umalai koe ai koe anga koe tāno ai a wesi te ka pau ko tari he ngai whanua koe umalai ako koe na ngā e anki peke nau toi sivi pe e nau o ilo nai ai koe tala noia o kai koe pe mai o kusi iange ilo a India he ilo a koe tala mai o ku koe methodology pe koe sivi koe mea o ku kehe aia so that is the question koe mea koe aia te tau pe he lewa I he anga koe ho o whakakaukau siwa. Na iai nai ha methodology a non-Western education ki moa na nau ngā epe na tō ke sivi e na u whakakaukau because I am wondering he ke haupe hataha tau sio ange ki pēsia. He ke haupe hataha o pe mai ke fuu hauhaonga. O ko ilo ea mea koe ke wheitu u. E koutu e iai ka waka te mapea ka hame o koutu e na iai e nau methodology ana tōru ne kei ke tatau ia mai methodology koe ka na iai e nau indigenous method ia ana tōru ke sivi i ha ilo ha ataha Iyo ko iai e nau whaunga pia iai e nau tau mua ai foi filosofia porque foi set for out aia na ke he ia me he mea koe na e whakatupu he kaukariki. Iyo. Pea mo ngā he whaunga whakai whakaukau, ke toi whakaukau na e whakatupu he kaukariki ma kaulonga.
Ai ko fo ke he ko But whenau we ia. don't say o kuhala e nau method a nau tolu kai tonu e method ko he. O tau osi agree ko ilo o ku he. Ia Ko ko nau, but their method would be very their different from methods this method. are not sufficient enough. And who's to say that? Kai orewa ku o mai o sivi he. He ko ku hinga ko ki ai o tala mai fo ke ka wako Pasifiki e tai mini. Tu wangi ai methods ia ko a wesite. He ku o mai na tole na u whakaanga pe u whai whakamaman lai me u whanua ta wesite ki e wesite. Ka ku whihia ai u whepaki ai u whakaukau he u mea kehe ia. Hange koe ni, ko hono pe he, o ku whakatau taha e. Individualistic e ilo. Si koe u whakaukau koe kehane whakawaka nama mea koe ilo. Iyo. Koe kai mahino e ke mea koe ontology pe koe iai, koe theory of existence, koe theory of epistemology of knowledge. Koe umea koe kai mahino whakawako ia o au ke Pasifiki. Pa ko lea be e, ko sio ke nao ngao e, o ku fuhe au pito ia ko i kai ke mahino i lelei ko fo i fonga methodology a wesite ko u tamai mata ko u keto ko u fo e mo tau mo na i kai toi mau ia I whaahinga nga whaafonua. He koe hae ko hinga na se. Ma o pe na whai pe ako ia I Sipite, na whai ako I Papiloni, na whai ako I Pesia. He koe ke whakalaksia ina siapani na whai ka atoa e ako. Ka nai te eki ke nau whakotu ai u whaunga koe ni. Pea mo e tau moa. Koe hae fwoi kehe au esite ki he tau moa. Koe hae tau moa e ako ki e esite. Koe kumi ki he iai ai ume a mo e tau ilo atu. Pea mo hono whinga ke wha mo o ni. Koe iai mo e tau ilo atu oku mo oni. O sivi aki ai ume a ngā ue whasainis, scientific method, logical method, philosophical method. Pau tāna ke atu he loa au ia, whakaukau o wawa ngā ia, me hanga I whonga na ngā ue aki he halo au. Therein, ko meka o kowhia au ke esti wahe. Tau sio koe ke ngā I whanua koe hangi ko Papiloni, si aina India Ispite. Koe tau sio koe ke hau ai o ka ngā I civilise koe ni, ngā he civilise maho inga. Whakahifia, e nau me e nau langa mo nau me a. Hau lewa koe ke kau kaliki, pake tāno ta women ki ta pen ta wom ki Atenisi University ka palofesa putahe pe ta women ni kilo au I ho atala noa ko whakakau atu he kai ki ta pe ta toro ko hala me a koe pe tonu me a koe ko tau sio pe ko progression